Sen kiri, belok kanan, tuman. Ngomong babaturan di pentatulung hararese tuman. Cetannya sama dia, mainnya sama si Eta, sedihnya sama si itu, enaknya sama aing. Di chat ngingetin sholat, pas ketemuan ngajak goyang, tuman. Ngomongnya solid, pas ulangan ngedadak budek, tuman. Ngomongna moal kitu, nah geuning eta positif, tuman. Ari ngomong loba duit, ari pas babaturan minta tulung hararese tuman. Ngomongnya jangan ninggalin, tapi kok ninggalin tuman. Udah tahu viewers sedikit, tapi tetap bikin konten, tuman.